Alpha Mizo Production YouTube channel en tu le ngai thatu te chibai vek ule February ni kwa sang ni som ni pali ania tun tu ma hian Manipur in ka na thleng thar chung changa report kim chang jok kan mu te kan ngai thanga in Myanmar lampo Military Council sipai te tho na po an kap fu le a tin Military Council sipai Myanmar junta ho hi an tal to na lama chuan an tal na thei viau maya an tlom tur mang ang ni te po in alang tin Israel le Hamas in do na thleng chung changa po Hamas sovina in rem na an du thuan soita chu Israelin a hnol fit thatraka bei pui a thak chun zom zel boka tin tun nai nisari zan vela video ron viral vak mai soi lo em mai mei che pakhat video tui tang lo zet chung chang David Sailoin aziak le kangai thaho don ani Manipur thu tharin bultanang February ni riat in ka na thil thendan kim chang deuh zo ka riat theita a meitei ho chu ambulance pali chuan mi pathum theu mit thi nge ya lang an phur chu mit nge ya mutu ten an soi ani meitei min ka hlung vek tuma mitam tak ron thok chuak te chu in mi tong trai puina lalpan changin nasat taka kanin be nuwa kan nor kira ngal chang pahni kan kap tluwa an silai pahni kan lak sak boka min tran pui tu lalpa chu fakin omro seti in lom thu an soi ani an soi to angin meitei ho hian silai mu an nei mu mal to lo thu anin biak na lik out kanon soi to kha kan thu soi kha kan la thavekin narin oma Myanmar lama tangin an phura khamilai vel bor khan in ka ana po a omlawa ti chuan February ni riata an ron thok chuak le ta nia ma se meitei ho ral do tura lo thok chuak tam jok hi chu an soi pho to angin lo fa a an chorten ni ba ka a por ber arambai tengol ho la ral kap ngai lo an ni bok nen in ka na fila an han lu meu chuan silai mu nga in ral thuam po nei thajok ma se chung an ral thuam nei that le nga chu an chhor tang kai zo ngai lova atlom zoka an tang le zel tho ani kan ria tangin Manipur buaina hi arei ve ta hle maya ni tin ral kai thei chin mi pa to phot chu duty in an hun an manga eile bara an har sa to hle maya hetia indo na mola ha takara lan do po hian chole chi bak ei tur an nei meu to lova an khongai thlakin tran puyan ngai hle ni tuna hian silai ri are taria ma se mei teilam hi mi som pahni lai mai chu an thi ani lo pon hiam anom ni in alanga ambulance pathuma an phur mi som pahni te kha an thi ni nge in an langa confirm chi thei ni lo ma se thi chu atam jok an ni arin oma chu wangin an ron thok chuak le nge in arin oma tuna in ka an a ha takaral beitu chatui hnai ei tur po nei lo te hian ral ram hi an chua san arem chuang si lova an ha in nan khongai thak le ani imbiak po ahar sa te uhleka chuwangin chanchin kim chang tak hi riat zung zung ahar sa a indona chanchin kim chang jok te kan riat thei vele ron talan le kan tum don ani yo mà bộ bay gặp chứ cậu gì chứ cắt đứt nó mồ mồนี่จะสว่าประมาณ tôi nhà bom cái cắt rồi mà tăng cái thun plus ấy tọt này quỳ dính qua tận bom cái nào cái cắt rồi cái lần nọ tăng thêm một lần đây là có bao nhiêu một lần đây là tôi cá kệ luôn không mà có tiếng được con Jangan like kek dia. Bekal kak. mà hay là sung đấy Kalau bom ke kita. có đâu bố mà ở đó bom cái mà lu bom cái ta kia đi phải có vào Myanmar lam thu thar ngai thang kan tar lan to angin Magwe region Gango township miao khinian khua a indona Military Council SSC sipai le pisor thiten mi pui sipai YDF pasal tha pahni manin an soi sakrat nuwa rong takin main an hal lumani kha SSC ten anung chungan hal lum YDF pasal tha pahni te kha samai khua le GP a khomi an nia
February ni rukhan an soi sak le hal hlum lai video chu khovel mua media rang aron viral ta ni miokhin yan khomi puite hi SSC Myanmar sipai thlop tu te an nia mi pui sipai anung chunga an hal hlum lai hian kut te lo bengin lom emin an lo en thup rungot mai ani nikum sang ni som ni pathum November ni sari khan miokhin yan khua a hian SSC sipai le piso 3 te chu mi pui sipai YDF CNA YPDF CDF KKG drone force le local pol dang te tang rual chuan an vakap to a van doi thak takin YDF pasal tha pahnih hi SSC le piso 3 te chuan an lo man ta ani mi pui sipai ten SSC an ban hian that takin an lo en kol thina cho te pe in an nun na zuwa sak an ni thina SSC le piso 3 ten mi pui sipai le civil mi an man tam zok hi an nun na an zuwa ngai me ulawa abikin mi pui sipai phei chu pa ngai takati hlum mai po du tok lovin an soi sana sa thei hle a chumi nuwa an ti hlum le ngei thina ni heng mi pahni an soi sak le an hal hlum dan po hi arong le a ai si so ran wang lai ai khan an rong dai zokani he thila wang hian mi pui sipai an thin rim hle maya phuba lak nge an tumru hle ani magwe bial miokhin yan khua YDF pahni anung chunga hal hlum tu te jinga pakhat thi an man to ti NUG Ministry of Human Rights thupuang tu unai bon lat chuan a soya rong taka anung chunga hal hlum tuar ten ro rel na dik an mu ve ngei theina turin a hal tu te an phu to khremna an mu angai ani ti in UN Human Rights lama thunei tu te chuan an soya ni Chen Hills Ram Matupi Township tlang panga kho ma chuan SSC sipai jani chuang February mi khat khan an luta mi pui an ti thabara mi pui sang chuang an ral tlana February ni sang ni som ni palia SSC ten kho chunga in thanem tok tak chu an hal cheta vek ti in February ni riat khan Matupi khua mi te chuan an soyani SSC te chu Matupi rama an kal hian mi pui sipai CDF Matupi ten konga bom mangin an lo lam buna SSC mi perugin liam an tuarani hei wang hian an thin rim an chetawak mai ni inalang mi pui chen na nei to lo ram hnuai ral tlan an tam hle a kum upalam le naupang mei chia nau pomte an ni hloma damdoi lam le tran puina an mamo hle bokani Matupi Township tlang panga khua hian SSC te hi tun thlengin an la omani Mandalay region Minchian khopui kan sue khua Myanmar sipai ten tual chung mi panga layan ka hlum nuwa in pathum an hal sak boka rang ka chak le poisa Myanmar poisa chiat nuai zali chuang an lak sakti nuwa thu chi Township news reporter pakhat chuan a soyani February minga tu khan Minchian Township kan sue khua hi military council sipai te hian lu chilin kho chunga mei che pathum le mi pa pahnih chun ka phluma mi pui zahnih vel rin hlel manin an mana Buddhist temple an khung khoma mi pui sipai te nen an in bei huna in ven nan an ruam man nia riat ania piu kan khua mi te chu an ka phluma mi pui sipai ten 14mm le drone mangin an ron beya tual chung mi pui te chu an man khom ta a Buddhist temple hian an khung khom ta ani February ni rukhan kan sue khua a in pathum chu an halba ka rang ka chak le ngun te an chu saka in pakhata lutin chiat nuai zali chuang an lak saka nanung tangbo khua a chiat nuai sing khat chuang an lak sak le bok ni in nuwa thu chi township a news reporter chuan a sei ani hetia in pathum an hal nu sum le pai an lak sak nu hian nanung tangbo khua atangin Minchian khua an luta an chua san nuwa kan sue khua an thlenga chumi nuwa piu kan khua chu 16mm in an bom le chiama kho chung mi puite an tlan chena sa le ani Chagang region Puangbin Township nongkon khua le i wang khua a bu khuar mek military council sipai tele an hnuaya thok piso 3 kem chu
Molai District PDF Battalion 110 an be nuwa an lak sak vele ta February ni li khan heng khua bu khwar mek la he khua khala ya true 7 true Pyong bin khua khama ya 367 le 368 ba ka piso 3 zani te omna kem chu February ni sari tu khan an be ani hein be na hian ni ni zat a o a Military Council sipai pali an thia sipai pakhat an man ba ka ral thuam tam takan lak saka kem hi ninga hnuwa an la fel theita ani mipui sipai jinga pakhat chuan ram ta na nunna alana kebung le hliam anom bok hean in ka na tanga mel thum vela hla ami hapa khuwa chuan Military Council sipai te hian tlan chia a mipui sipai te po tlan chuakin Military Council sipai te hi an zong ngalani ni ni chung an in beina Military Council sipai te an hliam nuala wangin an thian ten thona in voi thum an ron bom bok ani Karen National Liberation Army KNLA le Myanmar junta sipai te an in dawa wangin Zayat gi bago a mipui cheng te an tanga KNLA le atho pui Bamar People Liberation Army le PDF te hian Zayat gi ya hian junta te bein tran an khoa Infantry Battalion 73 Headquarter le Police Station te po ni lai ni jing khan an bein ya soyani heng lai rama cheng te chuan junta te hian tang rual te chet na hi bom mangin an chang le ve tian soya kho chunga tang te tan chuan a hla om pia lama a hreom le dona silaya in ka bri le thona atanga bom an ron thak te an hrengreng dona nuna nuam lo hle ang mi pui tang te po hi an tam thok khata soi ani boka zirna school le in te po a cheviau lia soi ani bok Zayat gi hi Tanggaw District a Omania Karen National Union KNU hian to o district anti ve thunga helaya hian KNU te hian mun pui pahni lai an nei bok ani heng tangrual pol ho hian Infantry Battalion 73 te an bitum bera soi ania junta te hi tom zoka an tang le thowa battalion lam hi za asomriat zat chu tom to ne to ang an ni thuan soi ani junta te hian backup te po an ko lu bel na sa a an ti dan ngai te bokin van lama tangin thona nen an tang le na sa le ani junta sipai jinga hian hliam engzat chiat nge omve ti hriat ani lova heti lai hian BPLA member pahnih le Spring Warrior Resistance sipai ta chu hliam anom nual thungani Indo Myanmar ram ri Chin State Malam ri khodar khua le khodang somthum chuanga chuan mipui ro relna chin mipui sipai tanan kalpui ta a ri khodar khopui huam chunga hian lir thei lamma dan te kho chunga ral muan theina turin ruk rulaka afilim theinan ma an lameka municipal tenen tang hovin kan kalpui mek ti in CDF Hualngorama General Secretary chuana sai number 2 Indo Myanmar ram ria in sumdon ton na atluan zel theinan te mipui ven him na le zalen taka anom theinan ri khodar khua a mipui ro rel na hi CNF CNA le CDF Hualngoram tenen tang kopinan kalpui ani ri khodar kho huam chunga in opna municipal court police lam le chia boy pui tu pol te andin to a chia pek chungchanga bazar rantal le zulam thlengin chia mumal zokin an kalpui mek ani an malak na chungchanga hian Hualngoram mipui ro relna ni turin khosom nga paruk zet thunun tumin beipui thak mek ani ya tundin huna chuan khosom thum chuanga ro relnan kalpui mek ani Hualngoram court bo tatanga an thubuai nei mek ta chu rui thei thil wangin thubuai paruk pongsual wangin thubuai pahni tual tha wangin thubuai pahni ruk wang le poi khoina dang wangin mi som an la hreng mek ani ri khodar huam chung mi ta chuan Indo Myanmar ram ria in sumdon ton na hi Chinland Council Chin State Sarkar tele Ministry of Commerce kaltlangin kalpui zelani don thuan soya kumsang ni som ni pathum November ni som pathum khan Indo Myanmar ram ri number 2 in sumdon ton na konga om ri khodar khua a Military Council sipai kem chu CNF CNA
CDF Zanian Tram PDF Tedim CDF Than Tlang le Khochunga in Ngat CDF Hual Ngoram ten an lak sak to a vo in thleng hian chin mi pui sipai ten an thunun zui ta ani Mekong News in ata lan danin February ni riat chanudar ni vel khan kan balua bom thak tu MI35 chu mi pui sipai ten 0.5 mangin amei lam man kap fu a kang khului lui chungin a thlok let le ni in an soi SSC lamatang Bangladesh le Barmaram ria ARA le RSO te chuan Burma sipai tlan chetur te ral thuam Bangladesh poisa cheng vai bel che khat man an lei sak SSC chuan do teng po soi se a soi ang angin an oi sak zela Burma military chief chuan SSC meeting a KNU chu online in bum na bul tum tuwa apua thenom sarkar tenen then than an tum thuwa soya Barmaram then atia hian China le Thailand an ni arin ber an niram ni hian Barmarama online in bum na thian fai turin SSC an dorani China chuan online gambling din tu te chu an kuta hlan turin SSC chu aputa SSC chuan chung mi te chu ahum hlau thunga atopa chuan online gambling boss ber pi sau chan chu China kuta ahlan tange nge ani chu chuan China chu KNO do turin apun ne ain ring po ani theya pi sau chan ang hian SSC in an mang ve thei ti Karen BGF chief so chip 2 point a thathiam ve ni yang SSC lo pek dongin a thu pek kan zom to don lawa Karen le Karen in ka kan du to lo ti thuwa puanga Burma sipailal soi win chu miawa dia kalin so chip 2 chu a thema a hlotlin mel lawa chumi nuwa military chief minong hlayan KNU chu terrorist puin online in bum na tin tuwa apu ta ani Karen state miawa di miwan chunga chue ku kul le PK Park te chu khovel huap online in bum na sum in thap na mun ming thang ania chung muna thok tu tur mithiam te chu ti lui na mana tir lui ania India mi te Chinese te Thailand ram mi te ngai po man te lan ni a hlok na tel pui tu chu SSC ni ma se chung rama sarkar mek te chuan SSC chu adot soi tin reng oi sakin an la thlo preng thawani Israel lam thuthar kemazongai thateang NBC News in ata lan dan chuan Israel sarkar chuan Hamas hawin in ka hai nei tura rot na an siam chu apum ngai lo tur thuwa tar lang Israel Defense Forces IDF chuan October ni sharia be na thlen nuwa an mi le sa te Hamas hawin an man nia an riat jinga za a som ni le panga vel chu an thi to thuan soya The New York Times chuan an tar lan za thi hei hian atam thei thuan ta lang bok IDF thu puang tu Real Admiral Daniel Hagari chuan tunkar tho le ni khan chung ko som thum le pakhat te hna Hamas ho kuta an chung te chu an dam to lo ti an fin fia to thu an hril ti soin an thi danero akim changin a hril lo thung Israel in Indona amachon mek lain US Secretary of State Louis Hillary Clinton chuan MSNBC hna Israel Prime Minister Netanyahu chu a sarkar laia be na thleng le huai turin tlak lo tin chol ti rangai tin alo soi ve mek boka Hezbollah political wing thu puang tu Ibrahim al-Masoi chuan RT in Middle East chungchang Lebanon thlir dan te zota komna ne na Israel ne na indona na yan du lo thuwa soi rualin Israel in an chunga alei buak tlat chuan anin pe rang thuwa soi ani IDF te chuan fighter jet te mangin Gaza chimlama Rafah khopuya air strike an nei chun zom le a he khopuya hian Palestine ral tlan mi makta duai khat le point thum anom mek ani ahmalam to khan Israel army chuan Rafah hi mun him tia lo soi to in tuna ero run an tum le mek ani US Republican Party hoin Israel puina tur bil US dollar billion som pasari le point ruk rot na an siam chu US House of Representatives chuan nolin
sinei a thleng zo le talawani David Sailo thuziak ngai thak chun zamang Women Commission le MHEP mana zema bok lama khan zai thin nula pakhat chu ke korte ne na in post na video dara an veng MHEP ten an hot chuak huna kal zela voina chuan saruak mai du tok lovin social media live in poisa lak lu nan anin hri thlatangong ngong mai mitam takin an thira itu le fa i pasal ngei po khan alo thiru ve reng thei hetiang hi kan ram tin hun me kani hetiang ti ching hi zan tin deuh tho thlir tur a om le zelan ti chu complain the lu ngak lo hian social media lam hi han thlek ve hlek sela Women Commission le MHEP te hian an bur chat na tura langa hian ma la se thakop mai hetiang lama thok tu le pol din ni si hi rin lain an beng angongin an ngoi thei viau mai kan thalai te hur sual na lama kai hruai mek tu te laka hian complain the lu kher lovin ma alak thei lovem ni he thu David Sailo zia khi apoi mo tak tu zeta kan rama hur sual na in mun achang zau sot maya IG ate tin Facebook ate tin Twitter ate ngei po walau taka in zuar ngam hi mitam tak anom to ani hetiang ani mek lai hian hetiang lampang vil tu kan nei reng lain an ngoi thei maya heta David Sailowan aron zia zema bok lama thil thleng chungchang te kan ngai tu lek chuan tikhan MHEP ten ke korte ne na a in post na video darawang ringotin an not suaka bai vai takin a omani kha tuna lem khang te kha chu enga ma kan ngai to lowa social media han enila khang ayana sa kha an in post dan tlang pui ani to emoti mai turani lain tuna phei chuan a saruak ngal ngata nu panun an manglai an live te IG ate Twitter ate mu tura tam em to a hetiang ani mek lai hian heti lama thunei tu te hian heng thil te hi an thra ve lo nge an mu ve lo nge report alu lo wangin an en liam mai ti po riat ani lowa hetiang lama hian thei top kan chu apoi mo hle maya tun la ya chuan nu le pa te pon smartphone te naupang kan khal tira chungmi te chuan an tum em wang ni lo po in lo met chuakin lo en ta ni se an nun kal zel turata na nun kong thalo tak an zo pha theina tur thil lani chutiang ani mek lai le kan society tan po a thil poi thei tak ani mek lai a hetiang ang mi te an huang tau em mai hi thil poi tak ani mi tam tak chuan an nunania an khosak phung te kan soi theia hlei lem ti ma ila heng ang thil hi India ram dan hian a khap tlatani India ram chunga kan oma then khat chuan heng thilan ti na hi tam jok chu only fun sania a inram siam na neya dan nei thapa thil ti an nia lom te po kan ti only fans dan kha India dan ain India ram chunga hian thilati thei lo zoka alal lo zok ti kan ria ta poimo a India ram chunga kanom chuan India dan hi apoimo bera alal ber chuwangin khang application khan dan lo nei ve ma se India ram chunga an dan kha zia lo tin India ina phal lo chuan application rang TikTok te po alar ma se India ram man phal lovin an da le mak mai chutiang chuthil ni phungani tin minun zong ava in rol vek hi thil tha ni lem lo ma se kanuna lom it's my life dia poisak nei reng lova khosa thin te hi an du dan dana an khosak hi an thu ani lain an ma ni nun ngei po ni se an om naram chunga danin aphal lo thil kha an tingot thei bik lo ti hi kan riat apoimo a an nun dana nia kan vasoi tur om lo ti ri ngot te hi dan kan riat lo wang ani ti kan riat thar apoimo a hoi rama po mila kan om naram dan kan bo chiat chuan rem thei kan ni ti kan riat apoimo a tin kan ram chung nge ya po hetiang lam vil tu Women Commission te po an oma tin MHEP te po an oma tin WMA te po an om heng te po hian un ayana sa hian ma han la se abik takin Women Commission page chu hetiang lam ngai tu pol an ni angin
hemi konga hian mi pui te pon kan be seina sang le ani ti alanga hetiang thil hi tun ayana sa a adar lo nan te tin ngaya kan nei mai hun a thlen ma a ti top dan kan zon hi poimo hle in alanga ni